ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hadirin Bu MLA ke 19 South Shillong constituency Basan Boshulai belakran halo ke discretionary grant ke bagi MLA ke yok march polak tingkah banirap ikipat ba mentapat so MLA berim ke mulai ba proses di sau kemi ulapin scam ya kani dak boong bagish polak tingkah ke de baka sarkar ke lamang yang mana we pu MLA bo nirap ikipat ba ki beduk ba ki bejenjar Uba sau kemi kerja ni ke jingkran uba sanbor berin pen he shu ke discretionary grant namar minta la ki dorlut na dong shadong Ula kamru berminta hamulai juak sengusyu ia kita ke jingarap ia ke bedok baru lebu jingkeli dak boong bahatu kelak biang mo ban syui jak benriu klam yarap ia ke pait ba Maka sarkar habalong dong mikmat habalong dong mikmat kelak mang menta yang yangi kena mikmat kalong ya ka sipolak tingka ban ai sing mikmat nak benta jongka nak benta penyerap ya ke bedok ke besok ke bejenja ke bistom ke bakduk hiran bagi beton hal ke jong benta di wat hagin isi keladon ke jingkren kalong na wine dong mikmat nak le jom asan bos lai ban ong ba baka so kalamang sipolak baka de kapor ban penbuno mablen namar ba ke jingrem kalong jingrem lap dong ke jingrem jong ke kadawai lap menrem ke by school ke by lodge ke by university tanota ke abi siapang lani ki by police bar lani menta ki by sport lani menta ban lani ki jen kam le boro pi sungu ang ni Hamu rukom nga ngajong mga sarkar Meghalaya ka sarkar ka ba laban kalong practical ka ba sutu ba ya ka jinge kalong je pai ba namar bakla sanction kerpang ya kata ka dictionary long hakem li malos nam ban asyaki bakin naliji bakin pek ka benta ka jongi kalong onga mene kalong abila long nom ikman ka sarkar ka lamang sipolak we meli nak sipolak we meli nak ka benta jong nam ka we constituency Tiga benda besar abang layo sanction order kadi mentajungi kalau bangin ho support show speaker bangyo sko bala sanction dan kam sanction ru ya mulai konstituensi marka benda besar kalau nak lihat ngin hab kalau ya ba ngin hab ban ya kinu no boleh bayo jerap ngin hab ban ho angta marka benda besar abala lalu sepulak pedip speaker ngila penon kam hop marka benda besar next year pada ngin nak lihat jungi habang submit ke report kemudian submit ke utilization certificate next time pada sarkar sanction thamai de kemut ki pai ba kina yo pina ta kadang ong pi meneng ong pros kata bangang ya pai ba ki oyo apti sok mi I boycott I besta I bapang bestom basiu baistal siu by college siu menta ke police bar bali police bar lani kisam lajungi ki beton la kajong talen nyarap kamni ne kapla rena ga dishni garan de ngasko golong ba ngiso komen bat ngisko komen kalong bagi pai ba kalong jong jelahi bro ko ki yo bat kumbolong betah pemula ngam tip ki yo nam yo de ka syong pada hak bang ka individual contact nakaliang jong ki pai ba mulai bat emeli hado ki yo nam yo ya ka ba sarkar kana bo da ka benta jong ki mulai na mag melabu ki bar ko ni pa habang ongom ta kamut nakaliang jong pen shit ande ka benta ka basa kalong berkumbolong mata mangiut ngiut hakin sini nama dia ngiut ini ya ka jinge mendai ngomken tengah mulai kalau buon ki konsensi hakin sini i ka jinge long ki pai ba ki kandu pada ban ka bat ka bahas gum mene skim sarkar pi ka belingo menta ka long tak sim sarkar ki bang jiu mulai pro kata ai ki por jong amen mensua ka long kini ki construction di jong school building extension of classroom lani menta jong basketball court lani ki kidang don de hakin ni sgi menta kalong ke jakno kalau poi ke benta bagi pai ba ki om ban kalian pai ba ki om em ngindon kam kita ngindon kam nak benta ban ken ta ri je ben riu jingkeli ba mi menta hato kala biang ban kalian jungi ngikuteng ngikuteng je ben riu hato kala biang nak kalian jungi kampet ke long ye konstituensi kamera ke beduk besuk kamera ke school kamera ke balang kamera mata samla kamera kalong ye ki pai ba jong konstituensi hato kata kala biang Pada kembali ke maskuling ngok mengenai bagidan pada nak kalian cucun lang kalian dapat ong nak kalian jong kersian jong itu kipen kesan kaji penkesan jeki wat nak kalian ambil jeki umle niki penkesan kipen kesan
ban pesu bakla pai ba dengan ong hagan ngang ong ka bendan wi khmat hi ka mu khman long ku pa ku no mi khmat ngaji ong le jong long bang di ku pa long men ku ni ban pet nam ta ka jingi aji pai ba ang so komen ha ka po si mi khmat junga pai ba ki wan chi yeng man ka si wan chi yeng ban ni kendu ban ut ban nam na ka jong ya persyang lonang ta pada ngi so komen ha ka po jo no kam snong gi wan seng samla gi wan seng long kemi gi wan ko ki wan mendit bang gi wan de lai mang lai jong lai jong jing rap ibadai menta dong menta jong ka na ka menta jong ki jo ka constituency hi bro ko bai parang iba kan ni ka je ben riu oi bu je ben riu pi bong je ben riu ning kong ni sang i je ben riu nga i men kong ni sha ka long mentai nam ta ka constituency ban le pha ban le miat nam ta constituency ha ba dan jin ja dan sistem jing kedu ka ri menta jong ban rap ha jo ka poru na ka liang jongi kalong i pet nam ta ka je ben riu ha bong je ben riu hab yang menta hab yang beli rekom kerja beri hi berkoi beri kam yo ILP ni je beri don kam khasi ka tin khasi kan ka recognition of the Khasi and Garo language man clear in the constitution of India ngin na kanyang jungi ngin mla amat ong bang dalang satellite ke long ya ko man Garo idon hang ni idon hapo jo jelam be khalia hot ki don gibe ki belong bang gibe ki mi khan ju je beri andai kum no hikmat bodon bodon interest nam jo jelahi berkoi kamenta jing ong Khasi jandian Garus ning ong to kan fight man kriu no amenta ya Khasi and Garo language in the 8 constitution of the constitution of India kiwe ki benta wi ki benta no kiwe ki benta ka bang dokumen fight ngin fight na ka benta juga bodo jing ngin fight na mta samla jing kam jam kita ka di menriu kam le ji menriu ko tang mon kali jing ngin siperta tang hapo platform election mereka bang ije beriu habdan ke policy ke babayang kai policy babayang kum om ngahoj rije beriu ko beret idon kam menyedar jong keri je beriu idon kam menyedar kalong kam tam matai ya ka jing bon je ki beri ki menderi benda bar pi ke bangi tiang menta kham tam ke beri benda bar ke buan ni ban yu kechat apa ke jela jing ba ke tiang menta kalong wat openg jong ni menta ke jiki pa Bangladesh ke jiki Bangladesh ki beri hispak liap ke mesau ki tiang ke beri benda bar ya beri benda balas ki wan ni ke ban infantry barung leng ba jong namta ki bodo jongi pi kata kan ke si benda jing je beri kam ni ong ngi lia jing chikan je beri kala biang om don kam le issue don kam am don kam kendu kata kam biang ke jingger pat na kaleng ke joa ki pai ba jong kam mulai kon sing ong kum no khmat brem don jikit khia le don jikit khia ka jo sokhia bang i ke long ya ka jinglong jiman ba community hi pai ba kin so thu na ma doi ka jing benta ka basa ba ka sarkar kala bu menta ya ki jingram bali na kaleng ngin do ba don kam hi na kaleng jing pai ba ngidon kam hi bangin dawa ba ke hok bangin don kam yo ngidon kam yo ba ka sarkar kala bu nam ta ka jongi